गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि हाब्रुबारियाव थानाय डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव बर' थुनलाइ आफादनि 72थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै नर्थ इस्ट कला मेला बानजायदों। डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि हेफाजाबाव 16 आरो 17 नभेम्बर खालाराव साननैनि हाबाफारिजों बानजायनाय नर्थ इस्ट कला मेलानि गेजेरजों उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि गिबि खेब माहारियारि थाखोनि सावगारि आखिनाय बादायलायनायजों लोगोसे दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बानजायो। मख'नो गोनांदि नर्थ इस्ट कला मेलानि बानजायनाय आरो डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि हेफाजाबै खुंफुंनाय सावगारि आखिनाय आरो दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सा 900निबो बांसिन फरायसाफोरा बाहागो लायो होनना मिथिना मोनो। गुबुन फारसेथिं नर्थ इस्ट कला मेलानि दैदेनगिरि हेमेन कलिताया बे हाबाफारिखौ गिबि खेबनि थाखाय गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव खुंनो मोननायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। আজি এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কলা মেলা আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰত আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কৰি আছোঁ এনেকুৱা এটা মানে ডাঙৰ লেভেলত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আৰু এইটোক আমাক সহযোগ কৰিছে আমাৰ শোভা ব্ৰহ্ম যোনটো মিউজিক ফাইন আৰ্টছ কলেজ আছে তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কলাবৰেশ্যন আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু এলুমিনাই যিমানখিনি আছে তেওঁলোকৰ এটা এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে চাগে। আৰু লগতে আমি মানে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যনছ কৰা হৈছে, আৰ্ট কম্পিটিশ্যন, ষ্টৰি টেলিং আৰু কুকিং কম্পিটিশ্যন কৰা হৈছে। তো আজি আমাৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যনত নিয়াৰ এবাউট 900 মান ষ্টুডেণ্ট হৈছে অলৰেডি। আপুনি দেখিছে গোটেই হল বিল্ডিং ফ্ল'ৰ চব ভৰ্তি হৈ গৈছে, আমাৰ ভাল লাগিছে। আৰু আমি ৰেছপন্সটো ভাই আপোনালোকক কোকৰাঝাৰবাসীক খুব ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে খুব কম সময়তে আমাক এটা ইমান ধুনীয়া সঁহাৰি দিছে। তো সেইটো লৈ পেলাই আমি এই এক্সিবিশ্যন এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি আগলৈও কিছুমান এক্সিবিশ্যনছ আনি আছোঁ। আৰু আমি ইয়াতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ মানুহ যোৱাকালি আহিছে, তেওঁলোক আহিছিলে, তো তেওঁলোকেও আমাক খুব শুভেচ্ছা বাণী দিছে। আৰু ইয়াত যিখিনি আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে, কলেজৰ কৰ্মকৰ্তা আছে, তেওঁলোকেও খুব লাগি দিছে। আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিও যথেষ্ট ভাল কষ্ট কৰিছে, এক্সিবিশ্যন এটা ধুনীয়া কৰিছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কোকৰাঝাৰত হোৱাটো আৰু ভাল লাগিব, সেইটোৱে মোৰ কামনা। বৰপেটা, নলবাৰী গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে, ধুবুৰীৰ পৰা আহিছে, কোকৰাঝাৰটো মেক্সিমাম আছেই। আৰু আমাৰ স্কুলখিনি ইয়াৰে কোকৰাঝাৰৰ বেচিকেলি স্কুলখিনিয়ে ভাল আমাক সহায় দিছে। যিটো আজি স্কুল খোলা তথাপিও আজি 900+ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আহিছে, সেইটো এটা ভাল লাগিছে। মানে ছানডে হ'লেতো আৰু বেছি হ'লে চাগে, সেইটো ভাল কথা। মই সবচে পেহলে আগত মই এইটোৱেই মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনাক প্ৰেছ মিডিয়ালৈ আমাৰ ইয়াত প্ৰথমবাৰ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী লৈ प्रोग्राम बनावा हुआ बहुत भल लगी से। सबसे पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट कला मेला को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो हमारा ये कोकराझार में ये जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा लगा हमको। जैसे कि इसमें स्पॉन्सर किया है या भाग लेते हुए ये प्रोग्राम को सफल बनाया है। इसमें मुझे जानने के हिसाब से यूट्यूब की तरफ से और LG की तरफ से और स्किल एज क्रिएटिव एकेडमी और बहुत सारा अनुष्ठान की ओर से उसको स्पॉन्सर करके वो सफल बनाया है। इसमें हम ये डॉक्टर शोभा ब्रह्म म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज की तरफ से मैं बहुत प्रसन्न आया है। और बच्चों को जो आर्ट करियर में थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ने का वो और कोई भी दिशा में उसको मतलब आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने में और सक्षम हुआ है, इतना मैं कहने चाहूँगा। साथ में आगे भी जैसे कि आर्ट कंपटीशन इसमें लिया गया है, सारे बच्चों का मतलब इन्फॉर्मेशन यानी गार्जियन को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ये परिवेश हमको देखने को मिला है। मैं इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे ऐसा प्रोग्राम होते रहे और ऐसा प्रोग्राम लेकर बच्चों को यानी सभी आर्ट प्रेमी को जगाने का मौका देने का मौका मिलते रहे, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।
पेंटिंग उठाओ, सब लोग पेंटिंग उठाओ, दादा लोग को दिखाओ। हाँ, बढ़िया। কি লৈছে পিছত দেখা যাব পাৰিব। आपका पेंटिंग